laati ɓe nodda juɓɓe si tawi ko juuɓe labaɓe woni toon si tawi woni a yiɗi jokkugol ɓe resansa ma kadi kala mo faalaɗa yo iwtirɗo ɓaawo ma kala mo faalaɗa ina wawi mo windude o resance o saabu ma an debbo labaɗo si tawi woppi ɗum ɗo yoɓa mbuuɗi si resance oɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi salmini on goto be e inde mum e yettore mum fode image diallo mi hiwrikema mi landike so tawi hiɗa e jaam allah taw hara hiɗa e jaam an e ɓe guurema e wondiɓɓe ma hilan salmina kala man na musidɗo men giɗo ma kala man na yiɗuɗoma miɗo hiwromo miɗo lando si tawi hiɗa e jaam mi torikema allah e maawi e wuure e dimankaku mayen e dimankaku tawata hara leɓol iman men ngol i waali mi arta activité sabu komi landani contact makon ha mi heɓi fiyo mi yewta par ce que mi heɓi ko mettinmi mi heɓi ko muusinmi mi yii kadi goɗɗo ɗimmo an kadi heɓi ko muusi ɗum heɓi ko metti ɗum kono jama on wowlali ko woni réalité o woɓɓe no jooɗi no jala ɓayɓe anda ko honɗum ɓe woni jalde andaɗa jala hunde hara ndeɗa jalde hunde hara nden hunde nde wonɗa jalde a jalito to woni kono hara an a anda a jalito to woni ko tuma feƴƴo yeeso seeɗa anda he ene jaka mi jallitoto no woni komi wonno jalde kon hina kaari mi wonno jalde ko feƴƴi Côte d'Ivoire kon e président men on monsieur le président Cellou Dalein Diallo muññe yaafoɗo no men muññori mais yaafori noon meɗen andi ko noon holli men no muñal guerdete ko hono holli men ko honno goɗɗo muññanorta neɗɗo siɗɗo mum walla weldiɗo mum walla moko bawa mum meɗen teddini o meɗen respecté o meɗen ɓawamo laamiɗo ngol laamaki meɗen ɓawamon par ce que o yeeyali dimankaku yagal mol ngal o yeeyali finde mon nden o yeeyali fus e muɗum donc ƴiwtiri ko allah subhanahu wa taala wi on kon hiɗo wadde ɗum ɗon hiɗon newini donc président Cellou Dalein yeehi Côte d'Ivoire ɓe ronki resansade ka ambassade ko gonga minen na ka ambassade men yehide min ko Bobo Diallo miɗo Bobo Ba astahfirullah Bobo Ba miɗo Dakar Kermassar département Kermassar ko 2 mairie woni ɗo minen hay heɓaɓe ɗo ɓen no wawi wonde hara ɓe anda Kermassar fo tellement Kermassar ko yaaji ko anduɓe Sénégal ɓen no andi surtout Dakar anduɓe Kermassar ɓen no andi Kermassar no yaaji donc koɓe okkuno yo bureau de recensement ji ɗi waɗu kaka ambassade e ka mairie ji Kermassar ɗo ko mairie ji ɗiɗi wonno ɗo ko mairie goto ɓe addi taw première position taw koɓe addi ko ɓe addi taw jamfagol jama o ko maire goto ɓe addani ɗum on mairie kadi ko maire nord e maire sud maire nord on ɓe ƴetti men ɓe naɓiri men toon tawi maire sud on ɓen ɗon ɓe wawali men hay recevude c'est parce que ɓe andi Guinéen jon ko woni wo ko fenade o jokki o jaɓata rewrude lawol ngol tawata saria ngo ko wimo kon o nangata sinara honɗum hara ko enen étranger yaltuɓe ɓe yii aduna on ko honno woniri ko honno jama o wondirte e ko honno jama o wawi wondirede donc ɓaɓe naɓi men ka ɓe itti men ɗon ɓe naɓi men terrain gono ɗo hiɓe inna on terrain Sotrac hiɓe inna men terrain Sotrac on terrain ɓamen yeehi on terrain min mi yahuno min o wonɗo wolde ɗo hande mi yahuno ñande julde tabaski woɓɓe na ñande julde donkin nden ñande mi yeehi fi windagol fi yomi waw resansade bala tanjiɗi ɓe hokki ɗin jour je ɗe ɓe hokki ɗen lannude mais nden ñande mi yeehi tawila yaadi e debbo on debbo wonaninmi saabu mi windi ko honɗum waɗi kadi somi windi nden ñande so par ce que mi yaadi e debbo joni noon hewtoy noon yawgol ngol fi resansagol ngol tawi min par ce que min komi routiére jo donc tawi min miɗo programme gollanɗe tawi miɗo woɗɗi kadi mi ala e nder Dakar o noddinmi fiyo mi yahu mi windo dal min resance o mais tawi wawata wonde min resance o min yaada recensement par ce que min la woɗɗimo kanko o resance o lutti min mi resance aki mi yiltiti min ɓay min mi windike simi yeehi mi resance to mi hewti mi suivi tour on ha hewti mi yewtiɓe mi wolani ɓe numéro téléphone an o mi wolani ɓe numéro extrait de naissance an o donc mais ɓe sali ɓe inni wo kamɓe inde an ala nder ton mi dari ka sera miɗo darude ko honno ɓe woni resansirde yimɓe ɓen ko honno ɓe woni ɓe ƴettirde hila mari preuve ji buy e muɗum laati ɓe nodda juɓɓen si tawi ko juuɓe labaɓe woni toon
si tawi woni a yiɗi jokkugol ɓe recensement kala kadi kala mo faalaɗa yo iwtirɗo ɓaawo ma kala mo faalaɗa ina wawi mo windude o recense o sabu ma an debbo labaɗo si tawi wopi ɗum ɗo yoɓa mbuuɗi si recense ɗa donc min noon miɗo sikka recensement ina wigo ko ya yoɓu mbuuɗi par ce que ko leydi ma ko hakke leydi ma ndin falɗa hettude ɗum ala oɗo ko militaire ala oɗo ko civil ala oɗo no mari jawdi ala oɗo ko pauvre ko fop inna kan tanke leydi ma ndin ka citoyen jo leydi ndin ɓiɗa duwa recensade fiya waw votude holla hiñi ko oɗo yiɗuɗa walla na oɗo yiɗɗa ɓe jaɓali yehi ha guere memmini faala memminade mu ɗum koye vendredi passé yontere hande vendredi passé ɓe memminno guere saabu ɓe toñi on mawɗo ɗon kadi par ce que min nemo ko mawɗo mo heccelam min nemo ko mawɗo mawɗo o arino kanko une semaine presque 2 semaines presque ɗo e ɗum ɓe jonni mo ticket jiɗi hande ɓe jonnete ticket janggo ɓe change on ticket jiɗi ɓe jonni on ɗin faɓɓi ɓe jonna goɗɗi go janggo faɓɓi janggo kadi ɓe change ɗin ɗon donc noon ɓe woni ko mafia dal ko si a yoɓi mbuuɗi walla haraɗa mari bandirawo debbo labaɗo walla hiɗa mari ɓeygu labaɗo ɗon walla hiɗa mari rélection debbo go labaɗo yaadon recence oɗa sina ɗum a wata recensade ko ɗum noon ɓuuri bonde e konko ɓe waɗi ɗon fop yimɓe recensi ɓen Kermasar ɗo e yimɓe ɓe resansaki ɓen wallahi miɗo wawi winde ɗum ɗo wallahi ko yimɓe ɓe resansaki ɓen ɓuuri ɗuɗude e di resansi ɓen ala sens ɓe ara e bimbi no inna ko 8 heures udditete kamɓe ɓe udditi wo 9 heures 10 heures 11 heures ɓe ferma 16 heures kono jama o recenseur woɓɓe dawa e bimbi woɓɓe dawa e 3 heures wallahi woɓɓe ko ɗo walata si jama o yiilan o audio anduɓe ɓen fof no andi Kermasar on faami ka terrain Sotrak woɓɓe ko ɗon walata dawa wala ɗon itta ɗon koƴe soƴƴa ɗon siɗa mari ko soƴƴira a wona ɗon hay 18 ɓen na recence ta koye moɗa hoota minen min dogiri noon ko presque 3 semaines min dogi min heɓali recensement minen min ala jalde c'est parce que meɗen andi min dogani fimum min heɓali meɗen andi kadi ko corruption waɗi mais ɓe yimɓe wonɓe darade inna kañum no yi'eni ko fofere présidentiel awana fo gasi ko fofere présidentiel lu mais hina fofera men menen si min tewtunoɓe exemple min hara min mi tewtunoɓe ila wawno men minde ha histoire ɗo hande hay yimɓe leydi ɓen ɗon wawno lan jiwgande on probléme par ce que miɗo andidiraɗo yeru ɗum mais mi daari mi tawi min jara goɗɗo si woni a andama ko comme no présidentiel lu dale waɗiri ɗoni ko hakkille yaranta e jamma o sa andiɗa anda moƴƴa a yehi ko andaɗa walla goɗɗo tawima ko anduma no faala memminde probléme a wallumo to fiita probléme on immo ɗanninanmo probléme on accitamo par ce que ɓe falno hay wadde probléme piiro ngo o yehi ha ɓen mawɓe ɓe mi wolanta on ɗo fimu ɓen mawɓe ɓe memmini ɓeyni ɗum watta ɓe fusi hay julle ɗen ɓe lanki julle ɗen ɓeyni ɓe fusi hay machine ji ɗin heureusement machine ji ɗin tawi yaltinaka mais moɓɓe hani lutti kadi laati ɓe recence ali maɓɓe ɓeyni maɓɓe recence tako ko on probléme addi tengueji ha ɓe fermi tengueji ko département ko commune awa enen guinen commune joni noon commune ji ɗin no ɗuuɗi ɗo e nder commune ji ɗin Dakar ɗo fof tawi hande kadi fop ko Kermasar tori recence ude fop dogi ari ɗo hay goto mo ɓe jaaɓi recensurde respect e normal e teddugal ala sinara ko wollo fenade on faami donc min wawali recensade mais wawali recensade hande recensiɓe Kermasar ɗo ɓe eɓe recensaki ɓe koɓe recensaki ɓen doublin 2 fois walla 3 fois di recensiɓe ɓen c'est parce que ko corruption ɓe woni warrude en torodiri en jeejidiri hite yi'u probléme no goɗɗo no yani hoore goɗɗo fi hiɗen añimo jalenmo andu haray no yani e siɗɗo ma hino yani e nene goto ma hino yani e weldiɗo ma hino yani e fop e muɗum si on hoolaki kadi nodde onon ɓe musidɓe men sosoɓe woni ga ɓen ɓe hoolaki ɓe nodduɓe si tawi ko Kermasar ɗo ɓe woni ɓe reconnaissay maninkaɓe wonɓe ɗo ɓe reconnaissay fulɓe Fuuta wonɓe ɗo ɓe reconnaissay min fopp amen meɗen andi mo be yahu no moni nangen no yalti woɓɓe amen no mari asthmatique woɓɓe ko estomac mari mo be no mari nawnare nde andanda hoore ma ko probléme mais tata me wata recensade fi honnu kere ɓenen namen guine en fi honnu kere menen mi wata hettude hakke amen hakke leydi amen ndi minen ɓe landaki men kaydi domicile
sakko ɓe inna ɓe landike men kaydi domicile so ɓe landike men kaydi domicile men ɗe wawno naɓude kaydi domicile mais ɓe landaki men ko kaydi guine ɓe landi men ɓe landaki men kaydi sénégal en tant que a citoyen jo guinéen jo sa naɓi kaydi guine yiɗa doit recensade c'est parce que hina fof wawata immade ɗo e haala guine recence oyo hina fof immoto ɗo sa yeeyi laguine a recence ke a arti hina fof immoto wawata immade ɗo e voté a laguine ko il faut ɗum ɗo waɗa ko waɗi kon ko normalement kono doit yarde lawol he ɓiɓɓe guinéen wattane yiila Mamadi Doumbouya o mo yiwɗon mo sikkuɗon onon hino wawi gaynande guinéen goɗɗum o wawata gaynande guinéen goɗɗum o ukkidira woni guinéen o paccanno o jiiɓita ɓuuri ko jiiɓi o accidan e probléme o ya lawol makko Mamadi Doumbouya o mo yiwɗon hay hunde o wawata wadde ko ƴetti responsabilité mum par ce que koko waɗi ɗo hina ko mari responsabilité ko illégal ko hay sécurité addaka fiyo yimɓe ɓe wonu nouveau non wona ran normal ko illégal c'est que so yiw hay koye banki tomboloru wonɓe to ɓe koye guine ɓe andi ko no wiyete banki tombolon donc koye banki tomboloru ɓe addi men o hay soɓe hino e mangu ɗum fof ko hoosa ɗum itta ombita fino machine ji ɗi ɓe ko joƴƴinire ko baafe ala fus ala ko ɗon ɓe addi men e nangue e ɗuma mais woni ɗon gomin woni mais responsable Mamadi Doumbouya wawata wadde ko o wawata gollande guine so tawi ko ni na ɗum ɗo he si juuri woni e nder biniri na biniri ndi darete ñaame koko nder woni ko nder juni ko nder woni koko woni ko nder biniri konko ɗum ɗon ƴettete ñaame Mamadi Doumbouya ko ɗum waɗi men o nana inde o addi machine ji ga kono mais wawali recensade jamma o recensaki jonno mo recensaki konno o votirta hande min goɗɗo watala hande mi wo oɗa o ɓe recensaki ɓe fof wata fokkitude o guine goɗɗo baramo inna o nattala guine piiji ɗiɗi watta ɓay ko ɗum wawɗum ko warugol mo walla sokugol mo walla accitugol mo o naata ko ɗi ɗo waɗan ton par ce que mi wata wonde min jogaki kaydi leydi amen ndi etele on addi ko représentant waɗirɗon ko giɗali sendirɗon joni fi on ɗum siko debbo o resance to siko marɗo mbuuɗi gorko marɗo arɗo yoɓi o resance to min mi sali yoɓude c'est parce que na fende mi ronkayno somo yoɓugol ngol kono mi sali par ce que mi wawata yoɓande leydi hande fi hettugol hakke an o mi watta ɗum si tawino har ko caisse natoyayno har ko caisse mo natoyayno mi waɗayno kono la andi naka caisse nata ɗingo wattateɗe e jiifa ñaame sans fou jonne jidira bandi yare beere waɗe piigi donc mi watta ɗum c'est parce que miɗa andi aran zalan enen guinéen ɓeyde wattande hakkil moƴƴa he ta pihum gotum ta soñju en ha ronken andude ko honɗum guerte hande buyno ɗo hiɓe sabota ɗo yimɓe buy kono ɓe anda ɓen ko gonga hara ɓe andi ko gonga ɓe woni wolde mais hara ɓe anda hara laaɓanaɓe ko gonga ɓe woni wolde damaro koto billo Tidjane la puissance Fodé Image Diallo ɓe ko gonga woni hollude heɓen